Giri. Charles Bioki. Yes. It's not a happy man at all. No arakari Bioki. You see, Bioki is a driver by profession with loads of experience. Yes. Now terepari nyore ke dueta experience. Toru no kora head taru na udiko ishiri. I learned do giheo marua taru marori. Utari nete miaka igana na wena license. Yes. Iluitera no akora ati ukiheo rahurwo mihurie tahana. Riu he miaka ire retagirira. Ne gwacenjirie. Wekayo mautereba ke. Rori. Gari nene. Bathi. Taru makwa gwecia makinyete ha omnibus. Athie so benya omnibus we. Kuno kuri omnibus. Ni license ni ikoragwo na omnibus. No kai matangihuthira maritwa maria mahuthikaga ordinary. Omnibus riu ni. Omnibus is a British term. Matikihuthira maritwa mahuthikaga Kenya. Ya colonial ethics. Ugacoka ukahurirwo riu he nduthi he personal he omnibus iyo ni hari rori na turera na ni hari daragita iyo andu aingi mathikora iyo daragita ti andu aingi ki mari no ni gukiri mathomagira specifically iyo aria mathiaga kibit na cukuru tugathagiriria cia backhaul loaders na ki taisi gacara mathomeire DJ Gocha. Yes. Riu mundu gwetwo Bioki athomeire nginya mau maturera na to guthomera nginya experience ya guthina ngari cietagwo riri Bayusuf. Yes. Dakire dereva iro nake. Yes. Riu hari athina orokira riu kanitha kuria matungataga ri ni makoretwo mena thoko kirumaniririo cia gwetha kindu gitagwo bathi ya kanitha. Ni maragura bathi ithe ndo na rugongo thiko ici kanitha ni ireka kamura wanajika kamua makagura ki makagura bathi mucugi kana gabathi multi purpose acio thiko icio na thukuru ti nyingi iragura mucugi ubagura bathi mucugi ni gatharika ri ni menya ni kiri ni matatu ino kiri kiongo mwele na mutwe cikando ocio niguo mucugi ta occupy no ya urwo mwena wa bathi ekirwo rori girema andu iniri no ekirwo kabondi ka gukua ihiga kuria kigumo kuri mo batatu cietagwo Ngaburi Paradise cia hura honi pepe ndu mugati wendie mugunda gure mucugi. Well, people did not find that advice very sound. Wendie mugunda gure mucugi. Mistake. But some people did that. They regret. Riu Bioki kanitha ni acokire kugura bathi. Finally ni maragurire bathi. Yes. Ti bathi ni to ni bathi cigana no no igana Kenya mupia. Yo ti bathi ni. Iyo ni 51 seater. Yes. Ni marakigurire yo. So the next step is now to scout and interview for a good driver. Dereva wa bathi ino riu. Na vetting ya dereva wa kanithani. Ndiura ni twena dereva wa thukuru. Yes. Iyo ti ya kwandikira anybody. Yes. Dereva thukuru weka nginya lifestyle audit ukaroro nginya mitugo. Yes. And they have to have a track. Yes. Actually nginya mitugo yaku itura-ini. Yes. What kind of a person are you? No ngakoro nginya either board ya cukuru mena uira waku andu matanyiheire acio atano ni moe ndunyuaga njoi nduri wa higara nduri wa bangi mitugo yaku ni mirungiriru nduri record ya gwika mutino kora. Yes, exactly. And you are not reckless. Riu kuragikwo kindu gitagwo kurutwo circular yaku ni maretha ki dereva wa bathi ya kanitha. Yes. And naturally kanitha tira ithu igwate mandika a complete stranger. Asha. Because it would actually defeat the spirit of communion and fellowship. Tondu andu aya no magurite ki no macangite kugura bathi iyo. Yes. Bioki ni umwe wari nginya ana scout gwetha ageni. Yes. Bathi yayo karaikia
maro aragituma application gekianirirwo kwina mweke wa ndereba mari andu 19 yes kureko kindu gitagwo what do you call this shortlisting kuramba kuronekana there are some 9 faces that are not even known no akugeria munyaka acio ni akugeria munyaka mona gija he mundu wa kuma kundu gwitwo Malava ba Western marauga riu acio ri mathimetie mawira ki ucio ni agutwitikiria tweherie ritwa riake ureherio maroka 10 maroka meheretio riu on experience ndui gwetha guoka undu yes kuragetiga riu andu acho atatu 3 of them yes Bioki ari umwe wao among the 3 ari riu ma shortlist because he has a clean record he has a certificate of good conduct that is tainted dari oi wosiara oje ndakire ni criminal record yes na ni mundu murugiriru ginya ni andu ni moi kimitugo people can bear witness tora tungiro riu tatwire horo wa wahia nyuge ucio ni muthuri you know yes and that's just an example yes siku yangi ni oru ni mundu discipline yake ni ya iguru yes waikarwo thiri kuronekana based on you know the accreditations experience na ginya kio giake kanitha-ini mundu afatia kuoya wira ucio ni Bioki Bioki was over the moon na ndo ya matakunda kanyamuri they have their ways of celebrating yes magora akireti gia soda magetando munyuanire thota ni ndonia kawira oyai mundu mucuba wake wathonda ni kanogetana sai na ngatho no ne ure Bioki riu haria kurakara wake kurokira ri he mundu rathire ku a loophole. You know, everything has a loophole. Yes. Modu ne kwejero matejagiro. Gutie kwa yodo waigana gwake. Kwa igana. Yes. Tigo Kristo we mwene. Modu mage bokoro kenda moyuru mutiba kinyu. Mundu othe wa guku thiri. 99. Ara 99. 90 plus. Ahetuka 90 plus riu acio ne metagwo ega biu. Yes. Riu haragia mundu morathi ara ndeheka undu keho ekarehete uhoro riu ugiete Bioki muno kuratuika Bioki ona tondu atoirie muciiri na cianari na ne gukokire kundu guku ri ku aikanirie kuria koragwo teneri batiekire oiki wa kanitha yes arakiro riu ne kuri that clause marami overlookete ne ku assume ni akete ohiki au Duda kuhituka maundu maria mangi mothe yes na muthuri ucio ratwa iyo horo ucio kweta go Elija ati muthuri uko we very bright kinya gigithomo no arakiririo acunguca yes Whatini hede please people's warden tulikuwa huko tugethie seminar ciaya mwita kapo andu tutheretie iko citu na mundu to ikinyaririku kinyariu maundu ma uku kuhingia nigetho tuike muthuri wa kanitha no mwaka wiki oikio twaro kwi mo bishop wiki atia wa muruo tutikwandika andu matari amure kurakiri ayagi eriri ni amure warorwo yo omwe kuragituika uyu ndaramenyeka wega amure irwoku no uyu ngiri uyu gwitwo Kieru ri ucio ni mwamure kuragituika wira ukuheo Kieru Bioki is not taking it lying down uguo niguo Bioki eherio ithabu-ini timo kenwo na hanini he's not happy. He can't be. And you see, we mo Kristiano mwega bara imwe ni une ya andu makuru wire. Tukona kenu weke. No uratindika. Yes. Gwa thuri ari ari umemwe na wa Bioki mathi makoria thiri. Ndirori athiriri. Ngari ni mucie. Nĩnyue ndĩroria tondũ mwĩ kĩama-inĩ ngari rĩ Bioki rĩ
Mihitu eria oire akiheo license ri mari na muka. Ningi utereba na kihiko ni iroka ni na. Ningi ndimuria tondu inyothe guku kwe maumire kuraihu na muoka na matatu ri muoka na andu ahiku kana ahikanu magatheria mohiki araika aya. Nindenda mujokerie ciuria icio getha muture mwana uyu wa guku gwitu ri wi guku mwaka wa 20 ri na ni arugamite na ithuĩ ri mwamutunyukithia wira niki Mbiuki kandi cia harambe ya kugura mbathi iyo aciringitie nginya murimo uri ungi wothaya ciothe nginya ni gutwethera mbia nyagirite kundu gwitego icuga inyo ne mo icuga inyue mokiwa ndekete oiki ninge we mutungatiri tondu we guku ri ndetwo ero mundu ni aheo wira atigitio ohiki kamiti ino kalike mwatereire ngari ndiri ya nginya gikuwe gatutigithukania ngari mundu arutaga ni kwandiko ndiri gwithina kana gutari ni ndereba ndi kwarute ki arute wira murenda Mbioki hario wira ucio nigetha ki na muthurire kwanja rarehirie horo ucio gukwe kihiko-ini giake ri nyakiego ucio ikanitie githi makire mano na mugethi ucio tondu wa utuika ni muthingu ri no iki wake akire kwanja wa mungururio ri Mbioki maundu mothe arari sawa kuragucia ya kuhikania iyo hiki mutheru arerwo Mbioki kwarorwo mabuku-ini ni kurona kana wendu na rekondi ya ukoro ugite mihitwa ya kihiko githeru riu ni ugutwitikiria tuwe kieru wira kungi akinya we ni akinya nginyiwe ori na tondu kanitha no urakura twayo kugura ngari ingi ri ora yorete wale mwari ndio kurehe nditimurano ndambite kurugamio tondu mundu uraheo riu wira uyu ri kieru uyu yes kuratwika na ari mukuriro tene na kanitha ucio ti wa kurinu onake ni aguririo bairo he converted wazo yuko na kweru baba akire hese na fidi irarekererio ona kambe Mbioki to huthu maugite okomura ora nginyo cia kanithari ngoro ni gwicunguca mundu maundu make mothe ri uyu ri na karangu ni kindu giki ni acoke kuwa thomaga na tumenye itumiria cia tumire aume kundu kou akoino ni andu egana tiaraga nyuku no uyu aumire niki Mbioki nake na osro ndi tarisia agoro ni gucunguca mundu agicungucwo maundu mothe ni twekereirwo mukonde ni Daudi wa Kirisi karangu kaburi ati mundu uyu areke ari mukurino na ti mukurino muru no twenda kuria tondu muga ni Mbioki ni uhiki atekete wa kanitha witu uyu nake ri kona ino cuki angioka na kiremba kiriku andikwo tondu na koino ni makorwo matereba mega anginya thirikari uhoro ni ukioete mwerekera yes ucio ni ukugucanirio maraja mabe mataririo gwethwo kuria thoma kumenyo ni ki giatumire atitimoke arute kiremba tondu kuruta kiremba is not a small issue yes nigetha mukitu iguithia ati Mbioki ndangiheo wira ucio yes mwambe mutwire wega
mwethe mwarimu Timo eni Kamau yes na athuri aria akindire kumuno kanitha-ini ucio matuire rekondi ya mundu uyu na kiria kiatumire kuguruka akiaura stand off yes ucio ni ubatara kanju nene wikarire yes aitha matuike lenient some rule kana mamenye uria megwika yes hari watho uri force kubendwo yes to accommodate one person mega biu naru hoyo waku unigi ari karemba no iganania we na biu yes biu kia ko no hiki atekite ri yes kiraimi yake ni huthu yes no kwa he actually deserted faith sa deserter na ndo biu kidagitete mutumia ri yes okay hiko materu hitia ri yes riu rojo no giikareiruo thi tondu ngari rakiingira Saturday no na no nginya riu ikigirwo ni ndereba uguo mabati ukorwo mandikite ndereba already na ndereba tongoria thuri akanitha kumugira kuria Mombasa road kuria GM yes no kameruta riko yes Ira kenda na 47